Love nga we ka fa e nga mama. Amen. Ka pa ga ko le ka pas pas ke da nga wi. Ka ma ko fa ji na mai fa na le. Ta pa ka do ke le e fi ba mo ha ke ku ta la wa sa me da la ko me ko ta wa ma e fi a ko ta fa no ke ka ke ta wa e fo la me uhina. Na le tu le Israel ke nga we a ki na ta ki te ko nga pe le ho ma fa ta ka ta ina ki ta do e a ko ni ko e fa ma le ko ni Kora pele mo mea koronga, kora pele te wita ki nana tataki tau donge a o tua te tau whawhata, pa mo tau whamaro I he whiaf koe ni, whawhata ke ki. Hallelujah. Sasi Manuel ko te kahangataha wha, te ramane maamion o tua, kapau kiau, tau roto taha amoni, tau whamaro o whawhata o tua, His presence. Amen, church. What a moment of oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice.
Send your power, your Holy Ghost power. 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 Floodgate of heaven. Oh, yes. Kulihikihan mo daw ni mo. Lagi inefrawat katupalangi na mga bubuang ayon laway niya. Oh, let it rain. Let it rain. Open the floodgate of heaven. Open
Wa ke la ma de le a o na ta Afrika o ye te ku. Worship Him, worship Him. Yes. 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 Oh, come I heard God walking in your kakai with your tau a kai na ki mau toro tua me nai haki ai nai pa haki ko tō te mau pāwe whare koe i e wafa sisu glasi ke ke mawai whai tau a kai na hau kakai whakasino whakata mai ke huru atu ho whai tau a kai na ho mau lau maari e whiawhai tamai maho atu e whiapi te mawhai e whiawhai maho atu o sirani ki pia mo whorwhora maho atu e kau hiwa atu o tua ke a whiona mau kau if tu ke mau hiki ai te a whiona ke maorunga kaha i ka toi mea i he mamani koe ni takaki mau tōru hora lau maari e ka mau mumui atu i a Christ ko ana ke ako mai ka pau te mau lotu pere mau lea ko toa o ke ko na kamai ke vai ke ka wa o wa ke ho ko mai o pui ke fai o final ke ko e la mi ke be fo na man ke fa mai a ko na ma ke kai ke na na fa me mo le ma ka ke ara wa me ko ma fa mo le mo le na to fa pe o wa mai da o la ka lo na to ke ya fa fa so be fi eu ko vai ku Mamao, all Coronia, all Gana, Amen, Amen. Whameta, Hiki, tau te mau ai, e whiafu ngā whitu, ke aua kia forfora, ke ne whai a tau whakatau a tai nā. Hoi e whamari o e whiafu ni ko kore me ke kau i whi, ke nau whai maha kau whasi, ke nau
kau ngā whakahiki mō whakaranga e o tua kana hini ko ia o kore i he kau hiwa koe nei rotu uwhia ke nau whaia kau hiwa ke kau hiki e pēa o tua ma kau whalangangi o sani e pēa e ki Pai kua te kau tuang te kau whika na whai mana fu whaska pe tō kore ka te vita pe kau whanau tu mai kau mō ke ranga whakoro ka tō ka tahiwa i he e whiaf koe ni whakakai ki lua lua tau spasa kare kau whika Te maulele pia koe a fi I he toe ngā koe koe kau koe ni. Amen. Koe hafia koe au, koe hafia pe me toa ka koe hafia vela I o tau roto. Amen. Oh, hallelujah. Koe taki e ki. Whea mari koe koe moi tau paspas. Kai kare e kau roto hufia ke na wanga o kapua ki ko tau rau mari a ka hiwa I he hoa koe ni. Koe taki. Tau whiwhia lahi he ki he ngai whakakoroa ko whai he otua. I he kau a sia siu ne o e kau wifi o e kau hiwa kau whawheta e ngai koroa koe a ko whakainasi ake e tau mokui ngā oe ake he kau whiwhine ho nau le o e nau whakahiki mo whakaranga ni he nā ke he kau pārangi ko nau toro pe o hiwa I iki a koe pe o motua o ke hiwa pe me tamu kau tonga ngā nau hiwa pe nau ke iki toke nau au motua te nau ke hiwa I pe pe rā ui mai e ki te tawa mai pe ki he wani o hiwa I pe whawhidari e ki. Amen.
ko ni ko le kita pas ka ka ta fa na ko la ko na ba I ko ko
whakatanga i he ki. Wamalo bito ki he whanau i he tāpua ki o he hiwa ka whanaki ai, kore ki he nao pokui, koe hui ko he whelaulau nei whai e ko si sukla si he kolosio ne whaki ne pokui, pe maa kau tolu, pe kau kau tolu, pe ka whoki ki he o tua, ha ofa pe he, hake koe ofa ka ngaka, koe hanga ofa ki ha ki kau tolu. Koe he whaapare koni, kore pe mo ke ka paspas, te kare Presidente se si me Wills, capa di Tautoro, profonda, Fata e fai pe atau a ke fa osi o e tau a ko ka ke ila ko hai la hi be a ko mo hanga ku ke ka i funga ne be a ko to be ko fa a mu ke mo puke ai fo ki e fai o ngau a iki. Ka pau e ka ke motokan ki ai ka tau foki peo malele ke mea tu whahoro. Tau foki peo malele ke mea whai anga. We won't go anywhere. Pea takamilo tuma o pe mea tau. O kai hoi fua o tu aki ai. E me gana o me e ki ke aro whai. I tonga he mamano i manu e la he konferensi. Pea toi hau takai o whata mai, tamai he toko ni. Teta toi o pero fufo iki Amerika. Ko tanga, tako te ke whai fufo iki e Amerika. Tang whata pe koe fufo iki ta alemoi. Ta toi fau mai. I he worship o e pongpongi o e whiawhini. Nā ko whiawhia he whanonga mea whauko e lama ali o e whiawhia ko taka. Nā ko kaki o whesio pa ko haina e kata. Ka ko whawhetai o ahia mai, ala maria o mai e whiwhia. Mahano ko koe tū e, tukange ho toitapu. Ka ke laka mai ki mua, te ke tārango fua mea ko tō pete tāra. Lea ke e sia si, koe ha mena whiwhia ai. O tu pai ho kata. Kata o whiawhia ai koe roa tau koe wesi. Ka tanga ne whetunga i koe ki kama koe koe it's raining, ke? Ngā pao ako me ami. I feel I must know. I feel cool. I feel cool e ka nōna hoi la. Feel like koe moko koe pake o kata. Ale o ke whiwhia, he? Kia wa, kata o whiawhia kam seise mosia. E kona na maua ko hoa, toma whare ko awhia. Ki whea kwana ke maoto me koe. E ne kone whetanga me ke wano ke it's raining. Oh, it's raining, koe. That is raining ko meka na oa ko tunga ko toa sawa. Tunga ko toa sawa. Oh, how e oa ka koe. E hana ko I feel a sawa. When I feel the sawa, I feel a sense where I feel moko. So Pake I was happy. But I feel joy in my heart. Even though I know the Spirit gave me His word, can make it a promise. So na tangata que tangi de mason. Cada vez um ficar, que ficar pego no pau, não que com mal. Que me que tão que se for falar não tem. Eu digo qual a coquinha. Quando fica no ambiente, vai na carta e vai dizer como ela se sente. Quando eu também aqui, a mim fica o que se assim. I can't do it. I was kidding. I don't give it when I say I'm going to ficar o mal. I don't ficar assim. Do you want to go back to the way? Oh, move up here. Move up here. Okay, Frau war heute bei mir. Keep praying. Keep praying. Keep praying, Holy Spirit. Keep praying. She's happy. Frau. Tak me mo siya. Over. Thank you, Lord. Release.
kato kia. Okay, lea tua kotea. Whawhetai laki e eki. That's the kind of thing of the we're going to move up to work together with God. And then he's like a father. Then how can he get a father? Not about I'm going to advertise it. It's the one he had my if you trombone go in the guitar, he go in, go ahead and do the if you trombone or push up on the right. Is it right? Go ahead. Are you doing it? Okay, get up. Touch your trombone and show us how you do it. See, I'm Anena. I never saw you doing it. But this Fafika will keep advertising you all over America, all over New Zealand. Then we come over to your brothers in Melbourne. They all don't believe it. That a little girl like that can do it. Okay, hang on, give me a fight down. If I have a fight, then fight the other fight go with feet. Can't make you see or more than for Lauria. Capella can more only take that off, give us a fight. Come on, go with feet. Come on, go with feet. You know, how we never talk coming and like how are you, Mamma? Now we're trying to have to keep. I'm just feet. I thought me and then get it going. All right, let's do it again. Olha ko fafana mai toko ni ke awang ke Thanksgiving. Tene hanga pe e to tongi o fea. O ifi I he Thanksgiving a America. Ko pa ke ta he ka we ba puna. Ke ta wa lo fai ngawa o tua more for key called power. Power. Let me do power. But I can't
enough be here keke speaking tongues. Peli fraton le ka wana ta poaki. Ai o buho ko ya kana mo no fo ai nga fo ma loto. Kan ki henia ha ka sio ki heni. Tengata pe ya ai. Ita poaki mo le keke ka ga jena wa o ka me ngai o tua peta ma wa power. Power ke mo e maki. Power ke mo mana o tua. Power ke le kipiki. Power ke ai kui. Power. All those stuff. If I had to level it our power. But the most important thing called power kita off kita menjadi hala. Power kita ngahol kita menjadi hema hekakan. The most powerful person I thought that koe o ka ni fai hala. The powerful ni mo ui koe koe ramai. Kaya ma we fe power. Tamai na ma ra ve faru ka mo ma ube at power. And you shall receive the power. Pede mo ma ma lo hiyo ka ho ma la mali ka de mo do. Ya na siya na fai ka ye la mali. And sometimes they mock and laugh. But they don't even know they miss. I mean, off from ana o tua ko la mali na o ma ye ma lo hiyo ka de tato. Because of the Holy Spirit. Kai teu amanaki. Ai pamo no afo. O i foi viva ko ni. O ko mo faka ofa. Pegou o berremo. Ao fefine. Ai mo mo viva que o am ki tonga he kon felici. Que mo faka ali ai. Ai power o tua. O pana viva ko fanoa na company mo me ai fi. Ka ku ke ni mo tolu. Fala fofa. Teria na mo fe ku ma o mai mo to ni o faka heke ki mo to. But you know, we can't even allow to tell a lie. Pagita tala pe me amoni. Kaya na no hinga o effective pe all lie ho mo hiwa combined with me fi. It's just only because of the power. And why power? Because of the Holy Spirit. And why Holy Spirit? It's only because we work together with Him. Amen. Thay vì ta work together với mọi người, tao ý đồ này mà, cái hàng bè ấy à, để tài rồi là. Coi anh là tao lao với anh mau ý nga tao ngao với phát ta mọi ô tô anh mẹ ô tô anh bè. Và tao lao với anh phố chỉ hệ mẹ coi tuổi, ai cái cậu qua si suy hai lần mà để tôi ngao để mà phai cái mà lao với phai ngay ô tô anh phải si suy. Not the farming, not the ngawe paanga, not the ngawe ha, not that and then to be tape ke e ko si Christ. Come on, te ngawe ko to be tai. Believe, put your faith in the Lord. Hana me te mafai. Hana me te mafai. Sa tawa ko leva. Hepa to lai na struggle pe una tau ke ma wa tui o na a felele ki ke ma wa tui o na a ke ma wa tui kana ta una ta to ya anipo o i kai hata de na nga we ha koloa sio ke sio se mi su la mesa fitu de la wa pe ko ma ye a we ni i lo ha fo a ki le le pe i lo ha me a ofa ha Koi alhi fo pe ya mehe, ai ngahi mama, ai au I kai he afio hafe to o aki pe hane ne tupu he endiri.
It's just because it comes from above. It's my gift from above. Opikai hata e ai haane tui, ko tui be ai o tua. Hangen ko fo hiwa ko ia. Ai mina tau hiwa, kata ko me mo te vita. If you around, te ta I fo hiwa ko ia. Joy, love, peace. Ha mo ko ke hiwa, ha ki ka o hiwa. When you always remember, Koloi ai o tua whakahahaya ko. Koloi o tua whakahahaya ko. Ka ko pau ke tau mono ai pia mo faith, mo tui. Hina pe mo ke whakauka, all of those stuff, not yours, they belong to God. You give me joy, 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 love, 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 peace, 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 joy, love, peace, you are, give me joy, joy, love, love, peace, 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 joy, love, peace, you are. Company mai. When you talk, you are love, you are peace, you are joy, you are love, peace, joy. Look to Him from inside you, your heart. Okay, get ready to look to Him. We get to see our commander for natural, but the look of your heart. You look to God. Okay, love, joy, peace. Cái hôn hôn ấy gây đi rồi. Ok. Thế thì đi đó. Do it again. I'm sorry. Alright, do it final. I do it. You give me faith, 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 faith. You are, oh Lord, faith, 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 faith.
for it. You can't struggle for it. But how? And how I do your mau. Okay? Came from Loma. Monfulo. Let's have two. Lama full da fito, quelle maulau. Para tu puedo irme para no. Ya falla para no, pues ya le por fuera acaba de decir. Wow. Wow. Ewa. Tu puedo irme, how do we make it? Fanomo, kiheha. Fofora, aha. Man. Tama hina mai ka de taptolo. Hey ka tika mawa tui. Hey oku tama mai na tarame kiana na fi como te estoy mawa ko tui. Ko tui big time. Ko ano hinga. Tama e peru tata menciono. Hey kai kawa tui. Kai kawa tui e me mo fai. O ka fa o fu o tua. We talked about last night how unhappy God is when we miss out faith in our work, faith in our singing, faith in our band, faith in our malanga, faith in everything we do. You must include or kofwaki or envelope waki. Amen. Why you envelope it with faith? Kono inga kai qualify ke o tua ai me roto. O wasi o fa long mai fo. Hangi mo fa uinga mai. Tai meo alu atu. Tai meo alatu. Kai kau atui. O kai ha hoi fua. That means God does not approve what is inside the envelope. I take the picture. Whatever, if you have money inside, put it in the envelope. But hanga never offer for you. Panga ko ya aka envelope. Kono hingwa ko tui. Kai qualify ke o tua. Send the money where you want to go. Okay, qualify ke o tua. Send the money without the envelope ko tui. When you feel but then you keep doing the thing that God is not happy with. You must put everything in the envelope of faith. Haya do it. Haya Kailafi qualify a glory. If you give something to me, don't bring it without envelope of faith. Ko fake tui hega tai kau atu mega fau fua. Ne ke pe masisu. Don't do any other things for me for my work. Only you have believe, faith. Your main work is faith in God. Te hange ko faya o ko fai. O ko faya in tu ke o tua o ko faya ko ka usio e o tua. Look down here. He reads everything about me. He knows my mind. He knows what I'm going to say. He knows. Manatui, in order to work with God in power, you must have faith. You must have faith. Pea mua leva, adantara noa. Que forfora. Faith in what? Omi atui ehe words. Listen to the word. So, faith of God comes to me in the word I read. In the word of God. Mas tu atui me
whanonga. Pea mai whanongo, hau ia me whorofora. So, now you learn, hey, get out to without reading the word. Kono hingaya, oku ikai hataha tai tai leo sisu, oksa ia ke lawa whorofora. Pea mana tai lawa whorofora, kai beke hane tuia. Kei alo pea mani fumoto itui na ituku pea mo ia whangai matai. Tēne mao e ai tui o hiki moonga. Ai tui o ne lihi tahi e moonga papanunga. Tēne mao e ai tui mo mate ai fufiki e whailea pe. Hawe whia mao ai tui ke nanga hiki o moonga. Come on, read your word. Kai alwa te tui ko yaka koe. Ta more you read the word of God, the more faith you have. He alwa tu. Ai tui i he whorofora. Pea koe whorofora o ke whanonkia. So ala tui. Me ai ua whika aku me whorofora. There are two things. Koe whorofora tohi, read the word. That is the word of God. And number two is the living word. Koe whorofora mo ui. Koe whorofora mo ui. Ko Sisu Christ. Koe ia a living word. Koe whorofora tohi is the written word. Paka mea whauria, ai taha pea o mea. A whorofora mo ui, pea mo whorofora tohi. They talk about the same thing. Pea mo hao lewa, ai tui i he whorofora tohi, pea mo whorofora mo ui. Kona again. Whorofora tohi you must read the word. There are. When you read the promise, when you come across the word, moroki maman, mati baruban. Pea tewe e te motol hawai pe, o a ke ngata mama. That is a promise of mono for whikao. Hanga me ka whi mena tat. Nā, ai koe ni whai whikao me a me. Toho ho trumpet, ka ke aroari ki Amerika o toho ai. You must obey the word, ka ke enjoy, I promise. So this promise, e kai ki toi nofa ki tahi ne ronyo pehe mai. No. I have to work out my fare. I have to ask mom and dad to pay my fare to America. Koe foi fare, o si wha abe foi paromis. Koe foi pehe, koe foi whekau. E abe koe ki Amerika. That includes the fare. Hei kai tau a fare aia pa mea. Nea mo pe, kai nero pe mau i fare. That's right. But maybe over there, quite here. E la pensaneia. E tu io fama o pau pe que pe e vai ficar o ia e fea. Ha frata be foi palome si. Ha o be mo foi tu i po ti to hela o no mawe. So da olea. Kapawen. Mana teh ngai tai no koi ma kiu ngai malanga ke fa mo ngai ma ki ma tu itu kiu ke evangelio ko malanga mai ni fa pe mai evangelio ko mo ha upe ko men de fa la to te mo a upe hiu te mo ma ki te mo ma pe dai mi ho ba ha ten ki kalang ko ki ai ke ro tu i ke o si mo ul ko ai ko ko ni. You don't have to struggle for it. Kone hao pe koe ue e pake alu, osi, hoko mai, a for, mone parao me si, hao e pea i e tui, te ke mo ui. Sa, e ke he ia, me he tautara noa tautoria, papate ke hanga ilo, ko ka kaipe tautaria sisu, pe koe living word, una manako ke lau e forfora. Amen, yeah? That is not you. When you die,
The living word, because Jesus Christ, kiloto, okay, uakai pe kono ke umisi ki written word. Hega nakataya e umisi ki ay okay netari ay living word. The living word always hungry to accompany by the written word. Because written word, the more you read it, the more you want to feed you with the faith of God, because they come from the word. That's what the Bible says. Okay, talk more about the living word. Living word, because for it's an experience word. Kwa pake ke ausia ya iko. Kwa pake ke ilo ya iko. Sai? Heka ko aki e otua hataha. Without experiencing him before. Heka ko aki a Abraham gene a takaya fasi sio pot ko do petu ai vai de fo ka te ma. Pefi wa Abraham hetari de ngahi wa ko ben hange ko one o tahi. O se experience Abraham ya ai otua kimua. It taken la piada Abraham, take your son Isaac. I have figured out my mouth. Ya toa de sana ini offer otua ai tarang ofwa. Oa ke mo una mola ya. Ai ko mola ya ko to naki e otua. Pena o ko ki ai kai ngaro ya Abraham ene experience. Ni to o man no foha ai ke esfera la hiki ono ni mamo le ta ke hoka I ono monga. Stop. The living word comes right in. Ko fora mo ui. Na kai sua Abraham ke otua kana whanong pe ke a living word. Stop Abraham. Pea na e kamata a fora pe hoka fora ka kana position. See, that living word was there at the beginning. But when they stop, from here to Kaneu never pay the fire America, Papa will have provide. Shut Abraham, careful ram, careful ship tamata with here. There are my offer cafe around. Oh, see, for experience Goya. Kai to ai ha me ai o tu ai vivi wa Abraham. Ko na ko sia nyausi. Mimi mawinga ko sia ni experience. The living word we must experience it before God uses us. How Moses Finau mama fa o tua ene hola me ya I pe al one eva takayoro one a o que feito na ne sio ai que burning bush te akamata rego ene algo tu que au que ai Moses living word It's the word that is alive. Moses, toma to pai me. Ko poto que tu ai ko pota. Go to Pharaoh. Alma Pharaoh, tu mahu kakai. Kai to iri fia Moses e. It was an experience. A burning bush. Burning bush. Elijah
Nā kai tō i whia i la sia ki ara whihanga ngai. Ama ka profita beari. Why? He had an experience. Nā i o tonga ne alu pia. Hai o tua pe. Lea o tua. No whende whawhanga koe. I click. Ma arki seri, ma aro api ki vai koe. Nā whawhanga i aisia. Ele veni. E ame heki ke ana tu koe. Experience ai. A i aisia. Iha. I monga, i rota monga. Nā hoko mai na ni pe hoko mai ke mo whike no. Hoko mai a whi no. Ka nā hoko mai dono ki leo mana mana iki. Laisha. What are you doing here? Ko hao, me kua mo i whai. He mea whai ka parofita. Get out and go. Anoint. Elisa. Anoint. Ai kau maranga ma kau whai ke kau ke nā whai ngawe. Nega ki tō pehe haka i lansi aia. Oh, koe mea, he whanai au e teu whanau, e si speri. Pe koe mea, he ke tāri au e, no, loto lahi e lansi ake au, because he had an experience. Hoko mā Paula. Ika i ke lau e whihanga ngai koe whieka ia koe whakangoto. Mona i whainga taa, mona toho ia, mona taa ia ri. Ki tua a, seu salma. Hena ia i an experience e hanga i Damascus. Paul! What are you doing? Ya tayo kue mata. Experience. Ya ame. Então ficau a profita com Ananaia, que alo loto whaka. Kai to i fia Paula, tā, toho, fia kaia, fia inua, wakamoto. And an experience mo rotoa. Amen? Amen. The living word we must experience. Ko mana tu ile nak tano. My first experience with God. Pero ilo ay pwede ngawe akia. Lolo tonga. Ke yafi, yo ki yapi ponson pi, hana ke waite mata hapa. Togi fare ko ni na fama ka ton ki olunga. To ai gemo ko mohe. O sio ko mama wa langi. But how may I have hosted? You know that old story. I often told that old story. My experience. My first experience. Oh how? I for hosted. O kui mo tang mo mai na ta ki pe ke ka hosted. Mahalo ke hosted wanima. Kam mo na ya na ta ki o kofto to lofa. Na ke to bebe u ko aro Jesus Christ. The living word. And now I'll fight for Kama to go show of Mama and Mamma no Alkihevan. Bear for now how or shepherd or two I have for but God. I shall fight for that Mamma house. Oh, by me, I'm to lot of Maria, Yasisu, or Marivale Lawe and outdoor. Hanging in the tar to get fine. It's about 5 minutes. Sa ta ko ga teki mai ga te ao. Tai ni si ko sa ko na hop ko to ko he ka na fu ma house. Ko kai la mai. Sisu. Ko awen. Ko ha u ke ta wo. Au whaka hao mai fo fonga o e ki ke te ao ni ma. Hiki o ni maara si o ko whaang. He kai ke tau o mo koe he tani. Whoki koe ki mamai.
le sita ingoa tango to be toki mo pe te toki ha o ma o ko mo ki na to ko do I lo na wi mai to mo. I never liked that message. The desire of my heart is to go with them. But I got my message. Their experience. Pea ne pe mai te toki ha o ma o ko. Pea moki na to I loa. Face foi lau ko ia. Ai foi plau mesi ko ia. Ai putui ke eki. Te mo ui ki a o a. Second experience. Mamaro he ka ema he fumaka. O kui ko ema mi Anastasis. Pea mau tau ia ki Samaita. Ko raki mana ai o toa na fai. Ko mawa o helo to kolo he kai tangata ki tau se mutu pea ko fatapu. Fe furai ko mahua pensini ono o fai o aplara ka ko fe. Full of like blisters. Ono sino ka to ha kono mai. O kai fe o fia taki ai. He ta fe uma. Ai sino o mutu ko. Pe tai na o fia tu o fai mai mutu ko ni ta pa ke fai a fa mo ui. Pe o pe ke wa fia tu. O to me tiki be I rise up, I faith in God, ke whamo ui e. Koe he whapiwea uni maa iai, hangi ha kaupe au e lewe whai mātu o. I he priestess, au i whape o au ke au whai. Pea tu e sia na, tu e mo fia, kai loro mai ka kai, hodede, mau tisa pia mātono e mau tiki. Pea mau holo ai pe, with my first and second experience, kai dato veke rotsi. The living word, you have to experience it. You have to work together with him. Kai lava, ke ne hao o mai e tui, pete ke tui e bewe dato vete ke toi bewe mua. Kai e komantui pa whoki mai I Salt City, o maalo makaile mahaki ai. O siya makatuunga ia o tui ko experience. Me mao e. Ako foi makatuunga tui he ulang experience, second experience. Kos tara tuku e finei vai tau hiu wha. Kai talawa ir, bete a mata, bete lava lea. She was dying. Korea, ko foi au sia ki mua. O ne ome foi tui koe o base foi au sia ki mua. Ke ai ki deiki. But ke mo ui, pa mama mua ma. O akea. O wale, a mai mata, kem siu ke. O vai pe, ua mai muito. Malo. I need to be better than that. Te fai roto oua. Te fai roto to. Te maranga e fefine. O tau. Ha mea hoku he fefi. Hawa tuke ta. Ata mo to kia. Pe tanu mea. Kai ki wharau i ea. Ko hina tanoa. Ko base ai tui koe na ku whaia ke ngā ue. O te tau me tui rea sisu ke fufiki. O te tau me pe sisu kaste ma ke hoa. Fuopau ke whai hataha usia i nea usia mo rotua. We're living word ki mua. Me mau. Tokanga peke mua. Ko lea koe ni koe benhi usia i na ua usia. Not too big. Harpe koe ki a usia. Vai vale pe. He kai ke oatu hafu me ai te ia na ke pongi ai. A pe ki mea whakata tau pe. Fo aki ua. E ta moment. Hoi koe tako ta pe. Oku
au. Ai tui hiki mouma. Ai tui ke mawahe. Ai tai marama. O kuia koe, it's already, but why you so slow, you struggle to it? Because you haven't had any experience with the living word. Amen? Faith comes from your hearing, and hearing comes from the word of God. Koyai, koe mea koe newa atui. Ikai ka hapate tui amika. Koe tui o hau ngawe aki au ai tui ai otua. Koe nana behe mai a sisu. Have faith in God. Nega pe mai sisu, use your faith. He na hapate faith. Ngawe aki ho tui. Tui! Tui te koe paelama. Katama, koe strong koro. Tui te koe paelama ui. He taimi, ko iai ho experience, kake whara ke whara ke nau. The word faith comes through reading the word, the written word. And the number 2, the living word. God ko pau ke experience, the living word. Amen? Te watai po, tato ko wate marangai sa. We need to exercise it. Famalo ato whanui no. Tawe mama uhara me mua. Pepe mato vai pe mau e mau tui. Pe mato pe mau hawe pe mau tui. Kai tamai ko kai kaha mo mea mo tori taha. Ka ko fuakia e otua. Otua, hoko mai ho tui ho forfora. Hoko mai ho tui ke mau ausia. I living word ko Jesus Christ. Kai lava tai marava. Kanau e fu mau ngā dokta. Kai mate e fu fikta e fua. Ngau e ki e mau tō. Ka au se mau ako ni mo hike mau ngōi. Whatukuraki a e mau tui ho a whio mo e mau tui ki a whio na mo ngau e. Ka ke tā puaki mai e Christ ko aro ka ako mau fua mo ui. Amen. Ako e kresa i ko Jesus Christ o whaatua whea rama le mali oi. Rama i na whi e mato he pōkoi me na hiri kai whai whio tanga.